Assalamu alaikum hurmatly YouTube көрүүчүлөр, hurmatly мекендештер. Pazar Alami kanalın kattaloочулар, достор, экинчи чыгарылыш мына 3-ноябрь 2024-жыл. Ол Сокулук мал базарындабыз. Сокулукта мону базарга келип эмеле түшүрүп атат. Малды түшүрүп аткан жерден ушун соода башталат. Рядтарга кирелик. Клиенттер келип сурай баштады. Ешки кой, букал бар. Олар алынды. Сатып атасыз. Канча сурап атасыз? 50. Экөөнө 50. Же 50дөнбү? Жок, экөөнө 50. Алгандары бар бекен. Мына экинчи. Бұл жақта қой базар. Қой базардан баштайбыз. Қошқорықтар қаншадан? Мошын екен. 75. Төртеуі 75. Екінші болу еге бұлар, а? Алейкум ассалам. Қозы түшер екен. Төртеуі 75. Тақсыр, сіздің қозыңыз қанша? 10 мың. 10 мың. Бұл қойчы? Қашқан ал? Базар Алами. Қанша дейсің? 25 мың. Жылқысы да, қойы да, ұйы да жетеліп келді. Қанша байка бұл? Болуш 13. Болуш 13, қошқар ұқсайды? Қапталардан отырып алып тартайықшы. Тарта албайсың, үстіден еле тартасың дейді. Мынаке, болуш 13, қозы қошқар. Ал бұл қозы ша? 13,5, ұрғачы дейді. 13,5 ұрғачы. Мынаке, ұлақ қозылар. Ұлақтар қанша? 5 мың. Қозыларчы? Ұлағы 7,5. Бұл 8, бұл 7,5. 5 килограмм еті бар. Қозылар қанша? Сіздік емес бе? Нейсі жоқ екен қозылар. Бұл қошқар қанша екен қошқар? Қозы қошқар. 21. 21. Ол тоқ-тоқ şey. Бұл тоқты қанша екен? 13. Жігіт қанша алды бұл? 8 мың алдың ба? Жоқ, сатып. Сатып атасың. Жетелеп шығып атсаң, сатып алды оқшайды. Қанша алдық қой? 22. Сатып атты. Туралы айтып отат. Мен саған о жігітке айтып келдім ба сол жол кезде. Қанша беремін деп. Тұрасың өрдей. 15'ten dedim berdi hem oğzuna çıkıp. Берді, екі адам орнынан шыққан. Өттемененкі баға беріңіз, Beri 15'ten beri. Yok. Анда, анда. Екі кіші тұрады. Ошон айтам. Men Мен siz сондан ары бері болып кетті. Realliyle dere aytkan bana oğzundan çıktı. Berekesin versin. Ver. Verdim. Қанша тіштер екен бұлар? Sağ tövürük bol. 15'ten кетті. Төгөрөктөр бұлар. Böyle Pazar Alami. 15'ten кетті. Assalamu alaikum. Aleykümselam. Var қошқар ошақ. Bir kozulu koy, bir toktu. Pazar Alami. Қаншадан сұрайсыз бар? 25. 25? 25 мен дейтін. Так, онлайнан жақсы көрінеді екен. Так, бұлардың линиясы бар бұл? Linya var mı olacak? Бұндай әлі, ә? Hazır, her bir koyun linyası var mı? Ne? Linyası yok, kalmay kalmay sen. Жақсы, честно айттыңыз. Бұлар қанша айлық қозылар? 6, tegi olsa 7 aylık mı olur? 6-5 aylık. 5-6 айлық, мол 7 айлық, ә? 7 çoğulak değil. Çoğun. Құрық. Kuruk
22 jarımdan bo'ladi. 40-22 jarımdan bulak deydi. Tak mol kozlu koy eken ha? 30 ming, 2 tish. 2 tiş 30 ming deydi ha. Anam bir to'xta bor. Al 20 so'rayapmiz. Qana? Mana ki. Ova. Quloqlar 20 plus. 20 piyavuz. Жақшы. Номер қалтырбайсыз ба? Onu qaltiramiz. Айтыңыз. 553 0553 57 77 67. Беловодск. 57 77 67 Московский район Беловодск. Ne baba? Беловодскте тұрады екен. Çalsаңыздар болады достар. Қайталап қойыңыз. 553 0553 57 77 67. 57 77 67. Беловодск қайсы улицада? Петровка. Улица Ақсу. Петровка. Башыда. Мен де Беловодскте тұрамын да. Жақсы, жақсы сатыңыз. Так. Сіздермен отырайын. Қаншадан сұрайсыз шеф бұл? 10 сұрап отырмын. Бурғачыдан араша. Бурғачы. А бұлчы? 12-ден сұрап отырмын. Бұл сары екен арашан. Арашан. Бұл қарасы че? Қарасы бұл шарба. Шарба қой. Нарқылар қаншадан? 12-ден сұрап отырмын. Болышы 11. Болышы 11. Сіз диқансыз ба? Диқан да енді. Жақсы. Сіз қанша сұрайсыз? 7 сұрап. 7 мing нарқыча? 12. 7 ming 12 ming. Жақсы сатыңыздар. Жүрді бар. Базар жай жүреді. Бұл түсеміз екен. Содасын тапқысақ базар өтіп кетеді азыр. Бұл қошқор бұл қой бұл? Қанша сұрайсыз? 20. Қанша түс қой? 4 түс. Бұл Афган қой қанша екен? Афган ба? Қанша? 35. 35. Так, базардың ішіне кірейік, бұяқтан. Қошқорлар тұрады. Ешкіні тартпады екен. Миранос қойларды ұшырады. Bir қой, bir қошқор екен, а? Кімдікі қанша бұл? Сіздікі емес? Егер насыраймыз жоқ, айтпа қойды. Шөп, қойлар қанша? 30-35. Nark 35, bu 30-35. Қанша тіштер бар? 6 тіш. Так, бұл жерде бұл текені қарағыңыздар. Анан нарк текені қарағыңыздар. Чоң текені. Гүллеген. Болат. Чоң теке. Длинный теке қанша екен бұл? Теке чоң. Жерде мондай обычныйлар тұрады, мұн құлағы мұндай екен. Арашан құлақ дегендей. Қаншадан сұраттың? 40 мың. 45. Порода екен бұл. Бұл улақтар қаншадан? 5 мың. Қаншаға чейін бақ? 4,5-dan 8 mingga чейін екен ешкілер. 45 дейді. 8,5-dan. Қаншадан екен? Ассалаумағалейкум. 30'dan. 30. Қанша тіш қойлар бұлар? 6 tişke çeyin. 2 tişten 6 tişke çeyin. 2 tişten 6 tişke çeyin. 30 ming. Soda oldu bollak mı? 21'den beri ödedi. 21'den? Qanchaga to'xtaydi? Magazinskiy. 24, 25 bo'lsa. 24, 25. Cho'ng qo'ylar. Cho'ng yana. Bu qo'zlar kimniki?
Ya bu cami bir şey mi? Bak bunun iyisi yok kozlar. Bak. Koy kanca sırayız koygan. Çorba koy. 12 mi? Bu жерде koy dağı, kozu dağı aralaş ekan. Bu жерде mына. Teri alsa болот bu жерденчи. Жакшылары бар экен. Мына. Koç çıkarıp turadi başını. Assalamu alaykum. Sizniki? Meniki emas, o'sha Surayda turgan. Ezi yok bu. Mına ki, eğileri yok. Hiç göbeli koyup koyup turgan bu yoqda. Meranos'tu sırayız, Meranos. Bu ala koyganca ekan. 20 turib o'tasiz. 20 ming. Assalomu alaykum. Şef bular urgaçı erkek. Erkek deydi ratko. Buna ki. Qaydan o'ylab o'tamda o'zing. Araşan mı, Gesar mı, kanday bular hem? Toza Araşan. Toza Araşan'ın karaları ha? Kanca tişleri mi bunlar? 2 yaşda, 3 yaş, dögörük. Dögörük 2 yaş, 3 yaş. Kuruk 70'ten? Kuruk 70 dedim. Boyları kanca çıkat? 90'dan жоғары. Soda oldu bollak. Yo жаңылы түшүрүм. Hazırla geldiniz be. Жақсы сатыңыз. Мына жерде Аққой. Bu Аққой kimdiki? Kurugon. Atak 12 ha. Bu nomerini sıradılar da. Bilbeysinger mi? Bunlar ki Аққойлар. Koy kanca Аққой. Ya alındı mı acıt? Kanca sırasın ya? 90 mı? Şon koyun boyu kanday mı? Kanca çıkın? Ha? 6 diş. Töl bere duran var. Vagon toz. Boyucu boy. Qancha ekmeğiyle 90 ekan, 90 toza var ekan. Toza jun ko'tarayotganda ama 90 megan boyu da. Qancha beradi? 90 qaçmaydi qo'y. Qo'shqormaymi? 90 bin son. Kerak emas o'sib Son koylar. Bu jağı apta uyga deyim ha. Arka jak Royzin sıra degende. Qancha yildan beri? Şef kancadan bularım. bular kuruk 55'ten. Kuruk 55. Tişleri kanday? İşte 2'den 6 8 geçiyor. 2 tiş 6 8. 88'den 92 geçiyor. Boylar 88'den 92'ye geçeyim. Tak soda oldu bollek. Bağ verdi. Veriyor da Deko'na 150 veriyor da. Eköne 150. Жақсы. Bular kancadan? Destek emas be? Жақсы. Номер qaldırbaysız mı? Ya. Номер qaldırbaysız. Başka жоқ muydu ha? Arka Аққойлар kimdiki? Ya. Oşulardı sıradılı esin nomeri gerek ola. Berinizlerçi nomer sıradı. Ya. Berbeysizler mi? Tamajlab odasqa da. Jo, siz tartilgan jo'qsiz, qo'ylarlar tartdi. Nomerini berbeyin deydi. Kechirasizlar. Buni olib qo'ylar. Nomer yo'q. Muzaqay ko'ni kirgizib qo'yib turmunda. Ya bular satıldı yigitlar. Bu tushirilayotgan bozorga.
Assalomu alaykum. Tak. Ya 6 liraya 8 O to'qtiga deymi qanchaga? Toptular 1000'den. $1000'dan. Boğazlar bırak. Bo'z. Buna mı koşmalı? O Qo'chqordan qochqanmi? Polni semya men olchibsiz qo'ylarni. Öteki urgaçlar var bu yıl. Bu yilgi qo'zlari urg'och. Bular qanchadan? Toptu kaça da toptu vay gel. Qo'zlar qancha so'raysiz? Bu to'qtilarni aytmadi. So'noq kelib qoldi. U Qo'chqor qancha so'raysiz? 200 ming. Bu Aldım malası. admiralning bolasi? Mana aka. Qancha tish qo'z Qo'chqor bu? 4,5 yosh. Bozor baho berdi bu. Yanele çürü. Hozirlaganingizlar va? Admiralning bolasi. Qulog'i 20 chiqib qoladi ekan. 20. Mordasi bilan. Baş çok mu? Onday bo'lgan bosh. Tak, bozor baho beraylik dedingiz ha? Bu qo'zlar qancha so'raysiz? 25 top. 25. Nomer qoldirmaysizmi? Aytingiz. Lütfen takkan olsunuz. Yo'q. 0708 0708 330 330 331. 331. Qayerda turadi bular? To'qmoq. To'qmoqda turadi deydi. Chalasizlar do'stlar. Mana Qo'chqorda o'sha. Так, bunaqa soda bo'ladi. 30 ming so'm. 7 qilsa 7 qiladi. Javob ayt. Qo'l tartma qo'lga olmayman. Qancha beradi? Janladan chiqadi 2 ming. Qo'zlar qanchadan deydi? $2,000. Linyasını bilesiniz mi bilmeysiniz? İnşallah deydi. Bunaqa. $2,000 qo'zlar. Urg'ochlar. Nomer qoldirmaysiz? 509 ming. 0509 05 05 43 49. Mana urg'och kerakdir. Chalasizlar. Assalomu alaykum. Men zo'g'on sana. Qaysi sizniki? Az bularda aytdik ha. Bu chornoy brilliantlar kimga qaraydi? Ya. Ular kimga qaraydi? Ya taqsir qanchagan bu Qo'chqorlar? 300. 300. 300. Ha bularchi? Liniya germes. Ha bularchi? Urgaçlar bunlar. Qanchadan urg'ochlar? Bunlar 25'ten var. Onalar 55'ten. Ha qo'ychi qo'y. 30. Qo'y 30. Ha bu qo'ylarchi? Bunlar 15 binden. Bular Yine 15. bunlar. Так. Hatta o жақта алып екенбіз қазір. Qo'zlar qanchadan? Qo'llar 10dan. 10 mingdan. Urg'ochi erkak? Buchmalar bular. Buchma. 10 ming. Tak. Ular qanchadan ekan? $1000. Bak. $1000 deydi. $2,000 deydi. Shunday baholar. O Qo'chqorda $1000. Ha. Qo'chqorda $1000. 130 тысяч. 230 ming so'm. Bu Qo'chqorchi. Shunday baho. Qo'zlaring qanchadan? Ha? Qaysi qo'z? 4 15 mingdan, ha? 5 3.
Bular da 15. 15. Tak, şunday bağlar dostlar. Biz arka жақты көреді videonu аяқтаймыз. Sizler только лайкты басып қолдайсыздар. Бұл жақта жалаң қымбаттар тұрады. Atlık ne var? Baş қатты ödem. Baş. Alып қойғанша? 16. А бұл қойларшы? 25. 16, 25. Біреу қошқар, біреу ұрғач. Қанша сұрайсыз бар? 40-45. Бұл қозы ғой деймін, жекі тіш пе? Бұл қанша тіш қозы? Қой. 4 тіш дейтін. 40-45. Так, bu yoqda черный brilliantlar turadi. Qancha ekan bular? 30. 30, 50. Qaysilar 50? Böyle 30 min, 50 min deydi. Maşinadan da düşürüp bu yoqda soda oladi. Bu jağı da to'ldira qo'ygan. Cho'nqochqorlar. Bular urg'ochlarmi? Assalomu alaykum. Sotildi. Qanchadan ketdi? Ha. Sotil aytmaysizlarmi? Assalomu alaykum. Sotiladi? Qanchadan endi? Qozlar. Şedevrinizler. Qanchadan so'raysiz? 45'ten. 45'ten. Var urg'achi, erkagi da var mı? Urg'achi vardı. Var den urg'achi. Da qancha oyliqlar endi bu? 3,5 4 geçtirdi. 3,5 5 oyliqlar. 45 ming so'm. Tak, nomer qoldirib ketingizmi? 0555 0555 24 14 33. Dostlar, mana Şedever liniyasındagi urg'achi qo'zlar. Çalasızlar dostlar, mana shu nomerga. Yaxshi satыңыз, saqsir. Qo'chqorik. Так, bu yoqda ne var ekan? Bu şaka plus kuşkote. Bozor. Qo'shqorlar yoshi qancha? Yo'q, qo'ylar qanchadan bular? 25. 25 ming. Qancha tishlar endi? Har qanday bayka. Qanchadan qanchagacha? 2dan 8 6gacha. 2dan 6 tishgacha, ha? Bu gigant qancha ekan bu aka? 200 ming so'm. Qancha tish bu? 4 yaş bo'ldi. Qancha berdi? Bozor baho berdi? Yangilik. Ularda sig'iray va? Ha, bularchi mo? Qizlar qanchadan? 40 dan. Qo'zlar qo'ydaymi? To'qlar. Nimaga? 40 dan bo'lsa beramiz. Bu qo'chqor. Shun qo'zlari? Yo'q, boshqa. Yaxshi, nomer qoldirmaysizmi? 0702 41 07. Nimaga? Urg'ochlar, qo'zlar. Svetlerda moshna ekan. Ha, bu yerda oq qo'y bor ekan. Oq qo'ylar qanchadan ekan? 14 dan. Ya var bu da uyda bundan. Uyda var bu da satılır. Nomer qoltirin. 0705 66 35 23. Dostlar, Çavaslarına. Urg'och erkek var da var. Var deydi.
Так, koy bazar 3 lira olup ettir. Bu жерде koyun numarini vermedi. O жерде çarba koylar. Koy kanca gibi. Onlar 80 lira. Linear широкий boyca 80. Bardık linear. Çarba koylar 5000'den 15000'ge çeyinli. Videonu like'layız dostlar. Только like'ı basıp qo'llaysizlar. Kanalga katılganını unutmаңыздар.